Minister Lukhoi na nongmei kapkhiba leite local gi worker singna maral sibani lakliba November tareta pangthokadariba wangoi kendra gi by election ga mari lena nahan October 13 gi numidangda iram sifai leirak asangbada Manipur sarkar gi agriculture veterinary and animal husbandry amasung tourism gi minister O Lukhoi na nongmei kaptuna mafam adugi miyambu ki halle haina lekai asigi miyoi kharana press media da phongdorkhibadu yumpham yaudaba aranbani Thawong Kendra Sigi by election the Mirep Oigani Hariba, Kurajam Loken gi Wakar Karana, Loken Galutuna Raga, Minister Lukhoi Gimichatia Nabahona Thawongi Haina, Iram Sipai Lerak Asang Bigi Mera Pai Amsung, Nupi Miamna, Pongdoroli. Ngasi Iram Sipai the Mera Pai Amsung Nupi Sing the Pangtokiba Paumi Singa Unavada, Iram Sipai Lerak Asang Badagi, Women Development Association gi member Oriba Maibam Devlana Hai, Hokiba November Taramatogin Vidang the Tokiva Todogi Matanga, Ngarang Iram Sipai Lerak Asang Badagi, Sanambam Menau Amasung, Maibam Surchandrana, press media the Pongdor Wafam Mirep Oigani Haiba Kurajam Loken Amsung Mahaki Wakar, Kuzo Karana, Lodunarga Minister Lukhoi Chatiana Bohonarpa, Tomi. Hokiba no maging numit asida iram sipai mayai lekai community hall da Minister Lukhoi bu opgi thoram ama maike asongi khunja singna sinduna pangthoki hairiba meeting edu thugaina bahona ba manba mongda khudakta khuraijam loken gi meeting ama iram sipai leirak asangbagi machinda leiba community hall da silaki by election asida makhoi candidate masel hunnabagi mahutta khuraijam loken na leiba masa ta da mongda iram sipai da leiriba mahaki imung munungi miyoibu mic ta hunduna ngang salakpa dudagi ungkhatna ba thoraki Kurajam Loken gi meeting lo selakpada Loken na sagai amagi imungunung hunduna ngang sakhiba dugi matangda samthokna na ba miyoi kharana ngaiduna leikhi matamadu da Loken na miyamda aran bo wafam phongdok lurabana masa mathanta kiduna kenen lambi phauduna chenkhi mahaki nupi wakar kharana mahak pu yomsinduna autoriso amada haptuna chelankhibani Numit adugi sarang na ba adu loiraba matungda miyamna yumda sangna duna tumnaraba matungda kangsi kingbagi makhol ama taki maira paibi singthoktuna yenglubada kangsi adu maram ningthina leitana khuraijam loken gi wakar oiriba chanambam kondumbana kingba oiramki chanambam tombi ko wahal amana masagi thongal thana ba nung gari mapot ama leijabagi gari lakpoda nung adu minister lukhoina tharakpani haina charge tawsilaga loken gi wakar kondumba surjit je amasung pahari surchandra ngongona chingba kharana driver adu gari dagi chingtharaga phubi badagi ungkhatna ba thokpagi oiramki makhoina driver asibu pharga pushina ba honaram badagi maira paibi kayana thoroktona driver adu bu kanchibani khuraijam loken gi thorok leba wakar khara aduna irang sagatna ba thang yot chai paiduna thorakhibani matamadu da minister lukhoi su kendra gi miyam marakta khanare haiba pauta badagi lambi thokde haiduna changlalaga miyam adubu khanadana ba themjin biram khibani Minister gi Scott Singaloina na lakpa adu ubada irang pamba loken gi kangbu sing adu sensin kibani minister na yamda phajabo haina democracy ni miyam na vote haiba asidi apam ba mirepta PBU ungkhatna biganu haina watem biram kibani numit adu da minister na kanaguma miyo amatabu phuram balaite minister bu mahaki yumda hankraba matung amasung miyam su makhoi gi yumda changnarba matung da nungmei makhol ama ani kapagi makhol taki hariba nungmei adu khuraijam loken gi wakar singna atamna na minister gi mingcha thiana ba makhoi masen lawtuna raga kapthokpa mali devlana makhata na hai ingna singna leijaba iram sifai leirak asangba asida khuraijam loken amasung mahaki wakar kharana lawtuna raga nungsina dana bahodarak libasi laibak thibani Mikhala sida candidate amana bukara basu aikhoi gi kendra gi mihut oigadaba ngaktani haiba khangdana irang sagalaba loken gi wakar kharana irang sagaliba si mikhal da maithiragani haiba kibadagi mali leirak sida irang thokan biganu haiki paumi singa unabadu da iram sifai leirak asangbadagi maibam susila devi na hai khuraijam loken na rajniti go iba hundok hunjin tawbagi phota aihakna aigi apamba minister lukhoida sogatpabu kalakpagi oiribara mahakna itattatana aihaki ipuroiba chandrabu arapa mafamda transfer thagani hairiba si laibak thibani bot phawba kadriba lokena makhatana asumna mahaki imung manungbu panduna wa nganglagadi madugi chapchabu paukhum pigani haiki aduga topa paw mana Uttar Pradesh ta parikha kan satharingeida school chhatri amasu campus manungda gang rape tawkhre rapist nipan mak phagatkhre Uttar Pradesh ta yamna toina thokanba tabada hangoiba pokpa thongdo ama oina state asigi Jhansi district ki manung chanba Jhansi college ki exam center da provincial civil services PCS ki preliminary examination 2020 kan satharingai talakta chhatri amasu college campus adumakta nahan gang rape tawkhibaga loinana thongdo du disenaba rapist nipan mak police na matam ikan kana dana phagatkhre haina agency ki pauna phongdokli
मसागी सही तरा तरेट खक्ता ngairiba class 10 खक्ता तमलिबा छात्री अदु परीक्षा सेंटर तारिबा कॉलेज अदुदा सिविल सर्विस लौबगी परीक्षा कन चथरिङैदा छात्र ग्रुप अमना कॉलेज कैंपस मनुङ अदुमक्तदा कॉलेज की गेट तम्मी अमता लैतबगी तांजा येंगलगा नमदुना पुसिलगा नुपी ओइबिगी इज्जत मांगन बिखिबनी थौदोक थोकलिङि मतम अदु गेट की ड्यूटी ताबा सिक्योरिटी गार्ड अमा परीक्षा की प्रोसेस ता मतेंग पांगबा चंखिबगी तांजानी परीक्षा अदुसु कॉलेज के अकक्नबा का खरदा चथखिबनी हाइना झांसी की सीनियर एसपी दिनेश कुमार पीना फोंगदोखरे अतोप मनाक नक्पा स्कूल अमदा तंबा छात्री अदु कॉलेज अदुगी लमिट तुमित फजना खंगबा कॉलेज अदुमकी छात्र खुरपु अमना परीक्षा तौदबा अतोप कागा मायोकनबा मी सिकपा कैंपस मनुंग अदुमक्तदा वारी सासी हाइना थेमदुन पुसिलगा छात्र अमना मसा सोकपगा लोइनना छात्र खोंगबु खरना मोबाइल द फोटो नमखि हाइना विक्टिम ओइरबी छात्री अदुना पुलिस ता कंप्लेन तौरकले हाइना एसपी ना फोंगदोखि रेपिस कांगबु अदुना छात्री अदुगी मसादा यावरप लुपा लिसिंग अनि खक्सु नमदुना मुल्लगा सेनखिबगा लोइनना सेनद्रिंगेगी ममांगदा थौदो अदुगी मतंगदा कनागुंबा अमतदा हाइदोकपा यारोय हाइदोकलक्लबदी कैमरा नमलबा इज्जत मांगनबगी सिन अदु सोशल मीडिया दा थागलकनी हाइना किहलमखि हाइना छात्री अदुगी कंप्लेन दा मयेक सेंगना पल्ली हाइना एसपी दिनेश ना औदमखि कंप्लेनेंट की माइकईदगी भारत कौवा कॉलेज अदुदा तंबा छात्र अमा महाकपु नमदुना इज्जत मांगनबदा यावी हाइना पलकपदगी भारत कुशवावा कौवा मेन एक्यूज छात्र अमा हाना फाबा ngamखि महाक फाबदगी क्राइम अदुदा चेनबा रोहित साइनी कौवा अतोपा मेन एक्यूज अमसु फाबगा लोइनना एक्यूज अनि असिना हाइदोरकपदगी क्राइम अदुदा मतेंग पांगबनी हाइबा शैलेंद्रनाथ पाठक मयांका शिब्रे बिपिन तिवारी मोन परिया धर्मेंद्र सेन अमदी संजोय कुशवावा कौवा अतोप छात्र तरुक अमसु कैंपस मनुंगदा लोतुना लैरमबदगी फाखि हाइरि श्रीपी बाजार पुलिस स्टेशन ना गेंग खुरपु अदुगी मथक्ता आईपीसी की सेक्शन 376 डी 395 368 323 120 बी अमसुंग वीडियो कवरेज तौबगी आईटी एक्ट की सेक्शन 66 डी अमसुंग पोक्सो एक्ट सेक्शन 3/4 पांदुना एफआईआर केस लौखटपगा लोइनना थिगतपा हौख्रे हाइरि परीक्षा सेंटर अदुदा छात्री अदु करमना संगलमलिबनो गेट गार्ड थमद्रिबा करिगिनो अमदी गेट की ड्यूटी ताबा गार्ड ना परीक्षा की प्रोसेस ता मतेंग पांगहलिबा करिगिनो हाइबगी मतंगदा इंक्वायरी चथरी पुलिस ने कॉलेज अदुगी प्रिंसिपल की मचिन हंगबदा एक्यूज पुनमक टीडीसी सेकेंड ईयर की छात्र गाक्तनी हाइब खंगले पुलिस की इंक्वायरी दसु मतेंग पांगनी हाइरे विक्टिम अदुसु रेप तौई नत्रगा तौदे हाइब खंगनबा ngarang मेडिकल एग्जामिनेशन तौख्रे झांसी की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंध्र बामसीना केस असिगी मतंगदा फास्ट ट्रैक कोर्ट ट्रायल चथबा यानबा अथु मतमदा चार्जशीट थागनबा पुलिस ता डायरेक्टिव पीरे विक्टिम की मसादा फाउरिबा साइकोलॉजी ओइबा अकीबदु कोखनबा होनगनी हाइना मजिस्ट्रेट ना थाजबसु पीरे हाइना एसपी ना मखा ताखि अदुगा अतोप पाव अमना था असिगी तरामरी दा चथगदरिबा जनरल स्ट्राइक मियामना सपोर्ट तौविनबा खंगलकली लैमखोंग सिंगमांगी इमा कौनु लाइरेंबी खुबम थुगाइखिबबु यानिंगदबा फोंदोकपा ओइना थासिगी तरामरी दा मणिपुर पुंबदा चथगदरिबा जनरल स्ट्राइक की खोंजंगदा लमदमसिगी तोंगान तोंगानबा क्लब ऑर्गेनाइजेशन लुपसिंगना मपुंग फाना सपोर्ट तौबियु हाइना ई लमतम येलहुमी कनबा लुप की को कन्वेनर नीलबंतना सनामही टेम्पल बोर्डता पाउंगिसिंग उनबा मदा फोंदोखरे महाकना मखा तारदुना हाई लुप असिना गवर्नमेंट असिदा ममांगदा तोंगान तोंगानबा पॉइंट मंगागी डिमांड तौखरे अदुबु ngasi फावबदा गवर्नमेंट असिना सब चाबा पाउखुम पिबिरक्तबत नतना मतिक चाबा थबक थवोंसिंग पाइखलकनी हाइबगी थाजबसिंग लेरक्तबना थासिगी तरामरीदा चथगदरिबा मणिपुर पुंबगी जनरल स्ट्राइक की खोंजंग असिदा तोंगान तोंगानबा क्लब ऑर्गेनाइजेशन खुदिमकना सगुत पिफम थोई जनरल स्ट्राइक की खोंजंग असिदा कनागुंबा सिंग लंबीदा अचत अवोक तौविगनु करिगुंबा लंबी सोरक्ता फत्तनुंगदा थोरकपा मतमदा मदुगी दायित्व खुदिमक मसा मसाना फुजबत नतना गवर्नमेंट असु मदुगी थौदांसिंग लौगदबनी हाइरि नाकल अमरोमदना इमा कौनु लाइरेंबी लाइसंग थुगाइखिबगी मतंगदा हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर दसु पीआईएल अमा फाइल तौरगनी हाइरि अरोबदा पाउबिलाई न्यूज रीडर की वीडियो येंबिरबो खुदिमकपु थागचरी।